Masansan nga kasi ito obraan tayo nga luto iti manok kakabsat iti tinula. Katatagluto ak nga ro iti tinula kakabsat isong kaduanda kumamanan kabayatan tinak panagluto. Insarabasab ko nga iti manok ni dinadot akong kakabsat at natin kasakat may katagidot-dot na babasit. Kat idin ta may sarabasab ko rin nasrasak mo ta iti pisnet at natin kasakat madalosan ang nasayaat. Fast forward kakabsat, ikinlat ko nga umuna dati karne iti manok isuing kabel kundi ti antiparyok sa kamatan kantilaya betsin kan asin na sa kamatan kinaluban hindi marikadwak. Napalabas iso magmamanukan ito nagburagon dati kinilat ko nga karne kakabsat iso nga inadaw ko. Dati paryok ka nagkilat kakabsat iso mutlangan iti pangikirukak dati karne. Katinikak nga ro iti mantay ka na iti pimudotan sa kamatan ning gisa-gisa dati bawang naging gana nga rumor di aroma na ken medyo ag brown. Naigisak dati bawang na nisungin pisok kumutan dati karne iti manok. Inggisak-gisak lang iti pagkapaman sa kumutan inikan iti bugko na. Ingkirog-kirog ko lang ang gana nga medyo ag-brown kakabsat. Kalpasan na nga may kirog ko ingkabel kumutan dati nagkilnatak tadadtoyen dati nanam na. Sa kumutan ni nayunan ti nagarasawan kakabsat. Bali dati kat dati may kadwa nga nagarasawan. Habang nga palpalok nung dati karne ginundawayak mutan nga iniwa-iwa dati papaya kakabsat. Limok ng dati karne na isungin pisok kumot nga rod dati papayanan. Pinaburok ko lang aging galang medyo maluto dati papayanan sa kumutanin saro ng ipisok dati sotanghon dati itlog kan dati dara nakakabsat. Dahil na lutong kakabsat kat sigurado may busmantin na po'y agraman kilabanen. Da kayo kakabsat inyamat ti si Dayo o may kayon tamangan tayon.